पाव पहलगाम की टेरर अटैक की पाखुमोइना इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर माई पांग सथरब मतों पाकिस्तान ने सथरप ड्रोन अटैक अमदा पंजाब की फिरोजपुर इमुंग अमगी मियोय अहुम असोप नंगहनख्रे इंडिया अमदी पाकिस्तान की मरक्ता उंखतना बथोकलिबा सिदा यारिबा मखै खुद थानादना थुब मतमदा वारी सानादुना वारी सिनेमा पुरकननबा लेबाक तरे की G7 फॉरेन मिनिस्टर सिंगना अपील तौरखरे अमदी आसाम की घोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की तोंगान मफम खरदा फाइटर जेट की मखोलनी सिंगनबा अहोबा मखोल कया तानरकपदगी मियांगी मरक्ता मिपाइबा पोकनख्रे खुरमजरी ISCOM मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरी बखोय पुनमक पुताराम ओक्सरी हौजि पाव संतोकना बिजरी पहलगाम की टेरर अटैक की पाखुम ओइना इंडिया पाकिस्तान अमदी लाइन ऑफ कंट्रोल की तोंगान टेररिस्ट के मापंदा माइपाकना सर्जिकल स्ट्राइक चथख्रब मतुंग पाकिस्तान सु लाइन ऑफ कंट्रोल यावना इंडिया की नोंगसुप थंगबा स्टेट सिंगदा ड्रोन अटैक कया लेप्तन सथरकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न थादोरक वारोल अमगी मतुंग इना हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा इंटरनेशनल बॉर्डर अमदी लाइन ऑफ कंट्रोल की परिंगदा यामद्रबदा मफम कुनतरुक्ता चिंगननिंगाई ओइबा ड्रोन कया नोंगथक्ता उबा फंखे अदुम ओइनमक इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम ना हाइरिबा ड्रोन सिंग अदु यामना हईसिंगना इंटरसेप्ट तौदुना टारगेट मफम यौद्रिंगाइदा कापथादुना मांगहनबा ngamखि अदुबु लाइबक थीबदगी पंजाब की फिरोजपुर पाइरखिबा ड्रोन अमदे टारगेट तादुना पोखाइबदगी इमुंग अमगी मियोय अहुम असो अपन नंखि सोकलबा मियोय सिंग अदु लाइकनखिबगा लोइनना थौदोक थोकफम अदु सिक्योरिटी फोर्स सिंगना सैनिटाइज तौख्रे हाइरि लाइन ऑफ कंट्रोल अमदी इंडिया की तोंगान इंटरनेशनल बॉर्डर सिंगदा पाकिस्तान तत्तना ड्रोन अटैक सथना बखोनरकलिबा असिगी येंगलगा मफम सिंग असिदा लैरिबा मियामना इसागी युम लेंदना लैबगा लोइनना मिकुपना हुम सिंगना लैननबा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की माइकैदगी खंगहलकले इंडिया अमदी पाकिस्तान की मरक्ता उंखटनबा थोकलिबा असिदा न्यूक्लियर पावर पाइरिबा लेबाक अनिमक की मिसम कयागी पुंसी कन्ननबगिदमक्ता लेबाक अनिमकना यारिबा मखै खुद थानादना अथुबा मतमदा वारी सानादुना वारुसिन अमा पुरकनबा होनमिनसि हाइना लेबाक तरेत की अपुनबा इंटरनेशनल फोरम G7 की फॉरेन मिनिस्टर सिंगना लेबाक अनिमकता अपील तौरकले G7 की लेबाक अमा ओरिबा कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर नंगरांग थोखिबा लेबाक तरेत की अपुनबा वारोल अमदा हौखिबा अप्रैल की तांग 19 दा थोखिबा पहलगाम की टेरर अटैक अदु G7 ना अवांगबा थाकता कंडेम तवी अदुम ओइनमक थौदोक असिदगी हौना नाकल अनी की मरक्ता साउना उंखटनबा थोखलिबा असिदा मियांगी पुंसी कनबा तंगाई फदे लाल असिना हेना साउथोरक्तुना नाकल अनिमक की मियांगी पुंसी अमदि लनथुमदा अमांग अता थोरक्त्रिंगैदा मतम लैरिंगैदा लेबाक अनिमक ना लाल असि नेमथनबा होनमिनसि हाइरि इंडिया अमसुंग पाकिस्तान की मरक्ता उंखटनबा थोकलिबा असिगी येंगलगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI अमदे मरी लैनबा एविएशन अथॉरिटी सिंगना इंडिया के अवांग अमदे नोंगसुप स्टेट सिंगदा लैबा एयरपोर्ट 19 की सिविल फ्लाइट सिंग मतम खरगी ओइना सस्पेंड तौरे हाइना लाउथोखरे फ्लाइट सस्पेंशन असि ngarang हाइबदि मेगी तांग 9 दगी मेगी तांग 13 फाउबा लैगनी हाइरि फ्लाइट सस्पेंड तौखरबा एयरपोर्ट सिंग अदुदि आधमपुर अंबाला अमृतसर अवंतीपुर बठिंडा भुज बीकानेर चंडीगढ़ हलवारा हिंदन जैसलमेर जम्मू जामनगर जोधपुर कांडला कंगरा केशोर किशनगढ़ कुल्लू मनाली लेह लुधियाना मुंद्रा नालिया पठानकोट पटियाला पोरबंदर राजकोट सरसवा शिमला श्रीनगर थोइसे अमदी उत्तर लाइनी मखा ताबा पाव पिजट्रिंगाइदा अटेन ब्रेक अमतंग लौजरी एडमिशन ओपन राजकुमारी सनातोमी देवी विद्यालय पांगेगी लिसंगनी कुनमंगा कुंतरुक सेशन की ओइना क्लास 11 साइंस अमसुंग आर्ट्स एडमिशन तौनबगी रजिस्ट्रेशन ओपन तौजरे महई मसिक ताकपी तंबीबगी लमदा सही 18 हेना माई पाकपगी खोंगजेलदा खुमांग यांग न चंगसिलकपगा लोइनना राजकुमारी सनातोमी देवी विद्यालय की इकाई खुन्नजरबा फाउंडर सिंगी असान बमियेंग मखादा लमजिंग लमताक पीदुना लमदम मसिगी मिथोई मिहेल लबमियोय कया लेप्तना पुथोक्तुना लाकली
होंगलकलिबा मालेमगी इसेल का चुनरबा टेक्नोलॉजी अमदी टेक्निक कया सिजनदुना ट्रेन तौरबा एक्सपीरियंस लैरबा ओजा कयाना ताकपी तंबीरी अदोमगी अगांगसिंबु खुनाय असिगी अचंग युम्बी अममंग ओयहनबा मखोयगी याइफबा तुंगलम चटकीदमक स्कूल असिदा तमहनबीदुना खुदोंग चाबा असि लौबियु रजिस्ट्रेशन फॉर्म अमसुंग अकुपा मरोल विद्यालय असिगी पांगैगी ऑफिस काउंटर नत्रगा स्कूल की वेबसाइट तगी फंगबीगनी Admission open. PC Allied Health Institute, Kongmanjon to Imphal East, Manipur. Affiliated to Bharat Sevak Samaj, National Development Agency, promoted by Government of India. An authorized career counselor of Om Sterling Global University, Hisar, Haryana. Mafam asida tamba yaba coursing adudi, BSc in Radiology and Imaging Technology, Diploma in X-ray Technology, BSc or Diploma in Medical Laboratory Technology, BSc or Diploma in Operation Theatre Technology, BSc or Diploma in Optometry, BSc or Diploma in Dialysis, Bachelor in Physiotherapy, BSc in Cardiovascular Technology, BSc in Nutrition and Dietetics, Diploma in ECG, Diploma in Autism Spectrum Disorder Education, Diploma in Rehabilitation Psychology. Institute asida kudongchaba kharasu thamjari madudi ahan balakpa mahiroi mangada 20% discount pizagani taruktagina tara fawda lakpa mahiroi singda 15% discount pizagani tara mathoidagi kun fawda lakpa mahiroi singi oina 10% discount pizagani relief camp tigi lakpa mahiroi mangada diploma course admission gi oina 50% discount pizari kana lezadrabat natraga orphanage tigi lakpa mahiroi mangagi diploma course ki admission fee free oizagani nupa amasung nupi gi leinanaba hostel gi facility pizari institute asigi oina course amagi 30 seat capacity khaktamak oizagani matam ga chunaraba smart class clinical practice at reputed hospital amadi diagnostic center singda haktheng na tambagi kudong chabasu pizari hairiba coursing asi tamba loibaga job placement gi kudong chabasu pizari akupa marol gi dama contact number 7641934366 natraga 8131064931 natraga email id pcalliedhealthinstitute@gmail.com da pau fawbiraknaba khanghanjari athuba matamda registration tawbiduna kudong chabasing asi lobi haunaba ningsingjari amukarna taramlong sari makhataba pau India amadi Pakistan ki marakta kanna unkhatna bathok lingai cheirakta Assam ki Gholaghat district ki tongan ba mafam kharada ngarang nungthel pung 3 kuntra manga satpa adwaida fighter jet ki makholni singnaba ahoba khonjel khara tanarakpadagi district asigi miyam mipai nakhre district administration ki matung innadi hairiba ahoba khonjel singadu sonic boom haibadi fighter jet singna sound wave tagi hena yangna paiba matamda thokpa makhol adu oiba yai hairi adum oinamak Ministry of Defense ki maigaidagi hiram asigi matangda hauzik fawbagi oinadi thoidokpa wafam thanglapa laitre haukiba ing kumjalising ani kunhumdoigi megi tang ahumdagi hauduna sahi ani helaba phawba loisin hanba ngamdana ngasi phawba sinmizo kuki zomi narco terrorist singna satharakli balal asigi khudong saba lauraga KCP Taibanganba group ki ideology amadi pandamda thajaba thaminaduna lup asiga punna sintha pangthok minaramba mioi khujo kharana lup ki chechang amadi ming sizinaduna miyamdagi kihan khanghanduna sel khaibagi thabak satharakliba asi operation on eradication of public enemy KCP Taibanganba group na taraina lode amadi haiba mioi singa sigi mayokta sabsana thengnagani haina lona thingkraba lup asigi finance secretary koireng maitaina khuyekpiduna thadorokpa zerol amana miyamda khanghlagle zerol asina makha taraduna KCP Taibanganba group ki mingda miyamdagi sankhai thungkhai sathariba mioi singadu miyamna thengnaba thoklabadi thengnaba mafamda miyamna phongna warak watembada lukki maikaidagi ayaba pire loinana iramdam kanglaipak asida kumja inglising ani konithoi gi april gi tang marida cryptocurrency da yumpham oiraga laimayum Sasikanta Sarmana CEO oiduna haudokhiba company asigi matangdasu KCP Taibanganba group ki mahut sillaga operation on eradication of public enemy na kupna thijinba haure company asiga naknaramba mioi ama anina company asigi maramda aranba pau kaya sandoktuna geng khara nektuna CEO gi imung manum phawba otpa naibagi thabak kaya sathariba asi khudaktagi lepkadabani
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯦꯞꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯂꯦꯞꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯨ ꯆꯪꯂꯒꯅꯤ꯫ Operation on Eradication of Public Enemy KCP Taibanganba Group na Tiziliba Tabak Thoramsingda Mipum Kudimakna Ngaklo Bibiduna Asumba Wafamsing Adu Miyam Mamangda Puthokna Bapandam Tamliba Amadi Miyam Dasu Sabsaba Paudam Ama Tamna Buhona Zariba Asida Mateng Pangsin Bio Operation on Eradication of Public Enemy KCP Taibanganba Group na Asumba Langla Langjin Ama Puthokna Buhona Ringai Serak Asida Lekai Gimioi Karanasu Aranba Maungda CEO Laimayum Sasikanta Sarmagi Imung Manungi Punsida Ayat Apan Piriba Amasung Pina Buhona Ribasing Asisu Kudakta Lepio Nakal Amarumda Hozik social media da Nakal na Makaktagi Wataraga Aranba Paukia Fong Liba Amadi Aranba Pau Sing promote Tauduna Masagi Sendan Lambel Kaktibada Imung Manung Kaya Amadi Mioi Kayagi Ikai Kundaba Manghaliba All Manipur Working Journalists Union Amzu Amadi Editors Guild Manipur na Power Recognize Taudaba Masana Masabu Journalist Amani Khanjaraga Social Media gi page semduna Electronic Media ama oina Sakhanglaba category gi thakta pukhatuna Subnatagi Kunek Sel Khara Piraga Kunek Sing Aduna Matam Matangi oina Thilakpa Punglon Singgi Matung ina Zagoi Sabaga loinana Aranba Paukaya Habliba Singsu Sayolamagi Manungda Operation on Eradication of Public Enemy KCP Taibanganba Group ta Sanjarakadabani Hairi Loisilakpada Marui Pau Amuka na Pizari Pahalgam gi terror attack ki pakumoina Indiana Operation Sindur mai pak na sathakraba matung Pakistan na satharpa drone attack amada Punjab ki Firozpur da imung amagi mioi ahum asol panangan kray India amadi Pakistan ki marakta ungkhatna bathokliba sida yariba makai khut thanadana athuba matamda wari sanaduna wari sinema purakna naba lebak tere G7 foreign minister singna appeal tawrakre Amadi Assam ki Golaga district ki tongan mafam kharaga fighter jet ki makholni singnaba ahoba makhol kya tanarakpadagi miyang gi marakta mipaiba poknakre Hauzik Faubagi ISCOM News na Pizaba Manipuri Pau Matang Asidaloizere Miding Tabiri Basingba Mukana Kurumzari